Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Ketnat Garap Karyang, uba bantai dor lingdo, haga kat kendai terik unailar azar arpo, ula lumi kiseng nong rep, kinong kahimar rep, bat ki ofisar jo Ketnat Garap Karyang, ban yatai sanibha, halor, kas nem juga nong rep bat kiwei pat kijing ki baki kendo syu nak liang menteri ula ong ba ka sorkar ka tubu ban kentiu ginong rep om ban syurak kie kas nem klem dele henrei ke jing tubu kalong ban aji kai ginong rep hagi babun kiliang Shimlang keju away kerang ba yedai bat mentau snap nomor kini kelam covid mo 2019 ka balakta covid-19 ya ka jelajun berkoi di jinnya baik lang berkecingnya khát lang bagi siapa khát pak hagi senang di banwan henry kewedai pak buat ki activities nak benda di nongrak buat nak benda berjindel kam jong ki seng nongrak bagi kentiu lang ya ke kamrak yang hantam ya ki jingrak ki jingli jong ya yo ban kai siapa wei ke jela ban jong po jela kata kali ke kawalami nak ni ke jelang jong bat kalong ka jinga penbaik lang ke jinga rai lang lai hon lang bagi ni trai lang nak benda aktif ni binora ko jala jong kalian jong ka department ke jongi ke maklagi para pedang kini ke jinga pedang kini ke jinga penduk ni man ya le sya ini yang jimpang ru ndai iklan sange bat ni ai trai ringkat bat kinora ke jongi takaba krishi graman award ke bangiyo na government of India shikruru ila sam dusumba shikinanga kata man ki district ila sam mentausna bat kumjuru bede bat jingi nongra kapan kalian ke government na try chief minister hi na try ringkat banna bisa announce bagi sepen benaru na kabenta ki babon ki jingera ko bangin ai shikinanga na try klai ya po social media ki ba chief minister wa depan post but kita bisa announcing try lambat chief minister ulo bagi manra bagi nak kentir dia garap karya apa kecelah kecil lebih deh buat kepuatilah lagi bagi lah ang bangin manra yang ban sam si nongrak tempat south Scotland kepuatilah but lebih deh buat ke KCC loan ketika ram bagi nongrak session loan lagi bank wana kalian government ke ang bangin rak but katangin sa announce na try kan bahawan announce lang baru chief minister ba 8% ka sabay pisaka government nakabenta ka ni loan kamtam gitu ginongrap ki basi sim loan ya ki KCC ki basi utista kumba 9% ka loan dai ndai basi utista ki sa notang ka basi nostang 4% dala dangi ay no mangi sa 8% pan tebut kan ki lalong ke ke jinga contoh ya ginongrap dia rekhe no celebrate ya ka famous ya nimla man celebrate ang mga ofisa bakato kandi ki seng nongrat kabakongsan kada yung nongrat ba kay ka bang ikwa kano ba ngin kintiyo siya yung nongrat jong ba ngin ay jing mutlo ba kinongrat ki jong kinu ki nongrat ki batre sitam siya ba ngin identify kita ba ngin ang play lenti ki ba wede ba kayo ka kata kada ka ba nakaleng department perkha Mendai tambah orang tong ini celebrate nama tahun nongrak, bagi naik gilo pencap package lah pun ada. Kita akan apa isu dengan don kamban, kikai don kamban betul nanti. Kenang bagi nongrak jungikin kam sutu kau. Darang irap sinor niyok kanu, darang irap sispa nur kan. Kita kini kikai bangi dang ya betul nanti ngirangi keren bagi ni kisah nongrak bagi niyok kan ai. Kita ini bapaka bagi niyok kan batai ki nongrak, niyok kan lek ke awareness program nak kapor. Nimla bersu ang ngisusong nang ni isong ba min ay ke package ki okay ini ra ko datang kimdan training ke bagian jongi la dong meeting lo bang ba kin ailat ya kin nong ra ku jongi pasin lun bakin siu skifti ko no jongi but ndalakot magana ka por di pala ban siu di ban ailat iki bagin nang siu handre gimde ban hatch extra ke interest shoes si kata ane ka nagalian ka jongi pa man nile hari ban wave ke lun ngali su ipi kata nagalian jong ka government ban kalian department kamdan di kumata naman inumla ay ban wave ya kalun itu ipi baro mo ya ban sutu kali ka loan ke bagi sim ndai for ba tawan kani ka klam chua kata ka klam idon kita ki bro
Tinggi yang menilai tik-tik limlah muncul orang muncul wujud baik untuk kami masuk dalam tentang jungi dengan government di pamer di muncul. Mau fikir ini seanam selambat usiam, kelai training bapa di social media berlah post social media. Begini rapi ban finance na bentar kita nak jungi mesin loan KCC ke. Itu mesin KCC loan temut nak kalian dijong ke government kan rap di ban ai, 4% kan pay masyarakat sarkat. Nak bentar satu kat loan ke joki. Kifamos ki mesin dia loan apa mekliar ke jungi kita kumba saupo ajar duna. Bat mentau senam ke dia senam ke duna iki nomor ba kelas itu ada ke dia klam di labung berduna mesin yang galon. Andai normally average dari saupo ajar yang mesin galon kisi. Bat mentau senam ke duna. Jadi nak ada awak tiba yang berpek ada yang beli ke duna ni. Dengan ikran bagi bang beli air ni kedis air ya kerja pencari beli bagi duna ni mesin galon. Mentau senam ini kisi. Ka announce kan air loan seki nomor jadi kata lah ini. Bat kata loan kedai lain persen bagi apa sih? Idon kilo. Baga nabat ketika nodal agency. Nak bentai gini bank di bawah. Ketika lah shipnya terlalu, baga dari lain persen terlalu. Tinggal ni bila lagi coba hak apa beda baga KCC loan. Kerana ni KCC loan. Bangi in kalian ke government kata dari 4% kalian. Tapi kalian jong ke government of India mungkin lain persen terlalu. Kebeda baga kilo ke barang su announce kemarin tadi. Kami kerana ni KCC. Ada KCC normally ada 9% terlalu yang bersih. Tiladani ya 4%. Selada ini kusi utesta. Temu lah baca kalau cukup. PM Kisan baru kinomret memiliki yo. Dan dari baca kita. But kibala pendidikan ikut Islam kita di mereka bisa. Jadi PM Kisan. Kibala melakukan pendidikan ikut Islam kimio. Kita untuk menuban ayat kemudian ikut Islam. Kita data. Menda itu yang bikin yo. Iyo, kita mulai yo. Mba silap dona kita dan yo ya. Yang kisah ini. Man pensiun di kenora bawa ya ki form lo itu. Ya ki form kisi silun nila apren pentelas kasih baca dalam. Kenang ban kam pensiun tu kenora jung. Tapi yo lo. Tapi yo ban disim lo dan lagi yo ban pulih ada udah kenora jung menang waktu itu. Berteman yo ban pulih nak suatu untuk berdua. Kalau habis ini. Jadi ada mau pilih. Ini sepensiun dia KCC.